Srwp nakaslem jong unongsan Hima. MLA kanong thamai constituency uba Charles Pingro ha kalai phautrek unailar araja apusan ulaple thamai ka Surok Dewbilat ha kadong Par-Maw ha Lapalang. Kabala penshna Lyngba ka Skhim Special Rural Works Program araja apusaw araja apusan ha kajingdot ka bash phaulak tingka. Ha kini ka sngi lawan banyadan langru urang ba shnong ka Lapalang uba J Hinyota u General Secretary uba P Sotun urang ba dong uba K Sotun uba D Kharkrang uba B Krim kinong ketkam jongka Thangkhul Baptist Church ringkat bat kinong shnong. Haba ai jingkran ha kene kasni UMLA uloong baha kasnong Lapalang kidan bun ki jat benriu bat ki balang ba pher. Henrei dei ban sauthu bakum ki briu ngi dei ban don ya ka jing stu jingmut bat ka jinge it. UMLA ula pentep ru ba ya kene ka Surok lashna kerpang nadu kalat kabadan kapom PHE hadu hakmat kerdop jongka Thangkhul Baptist Church bat kani kadai hadin baulalap markhmat ya kajing don kam jong kani ka Surok bat hadin kajing o jing nam jong kinong shnong urang ba shnong lapen pau ya kajing men hadin balala banyo ya kani ka Surok bat uloong ba kani kalong kajing kerkhu ya kadong Par-Maw bat klem dapet khmat UMLA ulala ban wan yarap da ka Skhim kabala pensuk shibun ya kinong let nong wan na kani ka linti. This will last. Good luck. One is on the way. One is on the way. That is evangelism. Marba, I had explained to her how to make it. Make it in squares. So if it cracks, only one square will. Oh, right. Thank you very much. Populations are here, a lot of communities. So far, all along during these last 20 years, we have maintained a very good cordial relation with all sections of society. This is what our Darwashnang, we want it to be like this. So these are the things very good for the society. So I want the country and the support for the community here to come forward. If there's any issue with the Darwashnang, you can come and meet us. That is so that we can maintain this harmony. So these are my only words. So with these few words, thank you. Ila esta bunsin nando ki por min swa mo. Indrai dami esna ba kadi kelum kulong ni ba tak sukon ka slap kayu ka rano kay. Tiga kini ki mobil ki basah ni ki semci ba kaptam kini balik school nanta kita ki balang ni pero uturan kan bukan ki brio bomdi nak ni isnong ru tikla kerpa dia apa ngala ida kwan la jong kan ba kade saka jinan gam ka bakhau jadi nam takarau ba na su sanction ka SRWP isna ki ka Surok ta jong ba jadi kala minto isbun brio nakalyang gerang basnong pa ko di so ya MLA sini chance magba Lapalang community pagkalang develop village ikan kampung hari ini jinga rap tentang jisuk tu mereka bila kalian jumlah aku membahas tentang party yang baca sekarang kami mesti dua building begini ki internal roads ini road lah sini road kita ikut berkelai bakal Lapalang Sawat road kalau langsung condition jangka ini ke party government bakal dia beli berkelai gini kalian jumlah sampai lagi. Oi, Lyngba ka ayu long ba ka press pat ki wi di benta ki lat. Ana si ong barbor ba gani ka Surok na do na saulat. Sudah siya Lapalang Nora Srwp. Magadi ka main road dam ta ki babad po si Nigris po si Nusilong. Ikidem kit kya ba menta kat bagidang la ni korban siyang man pinheke. Pagi por miswa ila lesin. Bos no. Hindi minta kita kimkit kya bot ani ko Surok sa blok lenter mundon jim to ikbay. Teka bahala da ki sarkar ki buga scheme ko biang. Nung imar wan pehi na ki engineer sa ipoy. Wa ran velat ano no bot pin he ko Surok pin he bot pin bas. Makin ka main arterial road na ka
Old Shillong saka New Shillong. Mas minta kejingtai sa New Shillong babon ba? Ini ada linti banyak ka Skhim ka red ka Snew. Itu mentoy.